درود بینندگان عزیز، امروز پیشکش شما موضوع سیوم فن حقوق تامینات اجتماعی پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی منظور کرده می شود. باید تاکید نمود که موضوع مذکور فراگیر 4 سوال می باشد. سوال اول مفهوم و نمودهای پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی. سوال دوم عمومی بودن تامینات اجتماعی. سوال سوم مالیه‌کنی تامینات اجتماعی از حساب بودجه دولتی و پرداخت‌های حتمی سپرده و سوال چهارم قاعده‌های تفریقی و درجه‌ای تامینات اجتماعی. برای آموزش موضوع مذکور نامگوی 6 ادبیات پیشنهاد شده است که آنها چنین میباشند: ادبیاتی که توصیه گردیده است محض با سوالهای علایده موضوع پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی روانه گردیدند و خرسندی‌آور آن می باشد که در سال 2023 کتاب درسی که پیشکش خوانندگان می گردد محصول عالمان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان است که مؤلفانش عبادالله زاده اهل‌دین، سنگینزاد دانیار و نظر دولتخان می باشد. میگذاریم به بررسی سوال اولی موضوع امروزه. مفهوم و نمودهای پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی. در نظر حقوق از جانب عالمان مستقلیت ساحه حقوق در اکثریت موردها با موضوع و اصول های حقوق تامینات اجتماعی وابسته کرده می شود. در برابر اکثریت عالمان طرفدار اندیشه آن می باشند که نه تنها موضوع و اصول ها معین کننده مستقلیت ساحه حقوق است، بلکه پرینسیپ ها یکی از زمینه های حقوقی معین کننده مستقلیت ساحه حقوق می باشد. از این رو در حقوق تامینات اجتماعی همچون نشان دهنده ساحه مستقل بودن حقوق تامینات اجتماعی پرینسیپ های آن برآمد می نماید. پرینسیپ حقوق از نگاه نظریوی این غایه های عمده اساس های راهبری کننده می باشند که ماهیت و سمت انکشاف معیارهای حقوقی را معین نموده بواسطه در معیارهای حقوقی ثبت شدند و یا مضمون آنها را افاده می کنند. اگر امروز ما به تحلیل عمومی پرینسیپ ها نظر افکنیم، در علم حقوق شناسی آنها را به 4 گروه جدا می کنند. اولا پرینسیپ های عمومی حقوقی، یعنی پرینسیپ هایی که خاص تمام ساحه های حقوق کشور بوده مهمیت اساسی مسئله های در ساحه حقوق افاده یابنده را در خود افاده کردند. دوم پرینسیپ های بین ساحوی، یعنی این پرینسیپ های می باشند که در 2 و یا زیاده ساحه های حقوق مورد استفاده قرار داده می شوند. و سوم پرینسیپ های ساحوی، یعنی پرینسیپ هایی که متعلق تنها یک ساحه حقوق می باشند. چهارم باشد پرینسیپ های داخلی ساحوی، یعنی پرینسیپ هایی که با انستیتوت های علاهیده این یا ساحه حقوق و یا زیر ساحه های حقوق متعلقند. باید تاکید نمود که پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی گفته عقیده های راهبری کننده را می نامند که ماهیت، خصوصیت های اساسی و سمت عمومی انکشاف معیارهای حقوقی را در ساحه تامینات اجتماعی افاده می کنند. در این حال در بین عالمان اندیشه یگانه آید به تصنیفات پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی جای ندارد و یک قطار عالمان را که اندیشه های مختلف خود را آید به نمودهای پرینسیپ های حقوق تامینات اجتماعی پیشکش کردند منظور شما می نماید. مثلا عالم زیتین پرینسیپ های ساحوی حقوق تامینات اجتماعی را چنین گروه بندی نموده است: یکم عمومی بودن تامینات اجتماعی. دوم تامینات از حساب واسطه های دولتی و جمعیتی. سوم
сатҳи баланди таъминот. чорум, ягонагӣ ва тафриқияти шаръ ва меъёрҳои таъминоти иҷтимоӣ. олими дигар шайхи Динов ба принсипҳои соҳавии ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ чунин принсипҳоро дохил намудааст: вобастагии таъминот ба меҳнат, таъмини ҳар як шаҳрванд, инчунин оилаҳои онҳо, озодии ба дастоварӣ ва ихтиёрдории ҳуқуқҳои худ аз ҷониби шаҳрвандон, бартарияти баъзе категорияи шаҳрвандон дар таъминоти иҷтимоӣ ва вобастагии сатҳи таъминот ба сатҳи рӯзгузаронии шаҳрвандон. олими дигар Мачулская баён менамояд ки дар ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ принсипҳои зерин ҷой доранд: умумӣ будани таъминоти иҷтимоӣ, тамоюли таъминоти иҷтимоӣ ба сатҳи сазовори зиндагӣ, тафриқаи танзими муносибатҳои таъминоти иҷтимоӣ вобаста ба шароити меҳнат, минтақаи табиию иқлимӣ, давомоти собиқаи корӣ, сабаби эҳтиёҷмандӣ ва дигар омилҳо. дигараш кафолати таъминоти иҷтимоӣ ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳама гуна хатарҳо ки қонун муқаррар намудааст. олимони дигар ба монанди Агашев, Аракчиев принсипҳои зерини таъминоти иҷтимоиро пешбинӣ менамоянд. якум, принсипи таъминот аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ, яъне буҷети кишвар, ва маблағҳои иҷтимоӣ, яъне пардохтҳои суғуртавӣ. дуюм, принсипи ҳамбастагӣ, яъне пардохти суғуртаи кормандон барои додани нафақа ба насли ҳозираи нафақахӯрон истифода гардида, дар оянда онҳое ки ҳозир ҳаққи суғурта месупоранд, аз ҳисоби ҳиссаҷудокунии насли наврас нафақа мегиранд. сеюм, чандгирӣ ва мутобиқшавии таъминоти иҷтимоӣ, яъне на ихтироъ кардани навъҳои нави таъминот, балки ба шароити нави зиндагӣ мутобиқ намудани навъҳои таъминоти муосир. чорум, давомнокии танзими ҳуқуқии муносибатҳои таъминоти иҷтимоӣ, яъне иҷозат надодан ба бекор кардан ё маҳдуд кардан ба ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ бе ивази баробарарзиш. аз ин гуфтор ва андешаи олимон бармеояд ки имрӯз дар соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ намудҳои таъминоти иҷтимоӣ бо назардошти андешаи олимон гуногунҷанба мебошад. принсипҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ва хусусиятҳои хоси он дар шакли ташкили ҳуқуқии таъминоти иҷтимоӣ ифода мешавад. бояд гуфт ки аз сабабе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон то айни ҳол, яъне соли 2023, ягон санади кодификатсионӣ танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ҷой надорад, дар санадҳои алоҳида, яъне институтҳои алоҳидаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ мо метавонем гуногун принсипҳоро мушоҳида намоем. масалан, дар моддаи 4 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ, низоми таъминоти нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ба принсипҳои зерин асос ёфтааст. якум, танзими давлатии сатҳи даромади суғурташаванда ва пардохти минбаъдаи суғуртавӣ ба шаҳрвандон. дуюм, мутобиқати андозаи нафақаи суғуртавии таъминшаванда ба ҳуқуқҳои андӯхти нафақавии шаҳрвандон, собиқаи суғуртавӣ ва ҳаҷми даромади суғуртагиранда дар низоми суғуртаи инфиродӣ. сеюм, масъулияти баробари давлат, корфармо ва шаҳрвандон барои таъминоти нафақаи шаҳрванд дар пиронсолӣ, маъюбӣ
ва дигар ҳолатҳое ки қонун пешбинӣ намудааст. дигараш мутобиқгардонии механизми шарикии иҷтимоӣ ва танзими бевоситаи давлатӣ дар идоракунии низоми таъминоти нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ. мин баъда таъминоти нафақа аз ҷониби давлат кафолат дода шуда дар ҳолатҳое ки қонун номбар намудааст. ва дигар бисёрҷанбагии минбаъдаи маблағгузорӣ ва ҳавасмандгардонии иштирокчиёни бахши ғайридавлатӣ дар таъминоти иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳрвандон ва принсипи охирин аз нав тақсим кардани маблағ дар байни шахсони суғурташуда. ба монанди қонуни зикршуда дар моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ муқаррар шудааст ки хизматрасонии иҷтимоӣ барои таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба принсипҳои зерин асос ёфтааст. якум, масъулиятшиносии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти ҳуқуқдории маҳаллӣ, ташкилотҳо ҳамчунин шахсони мансабдор барои таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ. дуюм, адолати иҷтимоӣ ҳангоми амалигардонии ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ. сеюм, ихтиёран истифода бурдан аз хизматрасонии иҷтимоӣ ва рад кардани он. чорум, инсондӯстӣ, унвонӣ будан ва махфияти хизматрасонии иҷтимоӣ. панҷум, афзалиятнокии пешниҳоди хизмати иҷтимоӣ ба кӯдакон ва ҷавонон, занони ҳомила, пиронсолон ва маъюбоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд. панҷум, баробарии шароити фаъолияти хадамоти иҷтимоӣ ҳамаи шаклҳои моликият. шашум, вусъати ҳамкорӣ дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ ба аҳолӣ. ба монанди ду қонуни зикршуда дар моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ муқаррар шудааст ки суғуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ аз рӯи принсипҳои зерин ташкил меёбанд ва ба амал бароварда мешаванд. якум, масъулияти корфармо оид ба эҳтимолияти паст гардидани қобилияти кории корманд дар натиҷаи ба корҳои шароиташон махсусан машғул будан то расидан ба синни нафақаи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ. дуюм, пешниҳод намудани нафақаи касбӣ то расидан ба синни муқарраргардаи нафақавӣ ё дар намуди пардохти иловагӣ ба нафақа баъди расидан ба синни муқаррарнамудаи нафақавӣ бо мақсади ҷуброни музди меҳнате ки дар натиҷаи қатъ гардидани корҳои шароиташон махсус аз он маҳрум шуданд. сеюм, интихоби ҷуброни корҳои шароиташон махсус аз ҷониби шахси суғурташуда. чорум, бо роҳи андӯх ҷамъоварӣ кардани маблағҳои пардохти нафақаи касбӣ. панҷум, ҳамарзии андозаи нафақаи касбӣ бо ҳаҷми андӯхтҳои нафақавӣ. шашум, шарикии иҷтимоӣ ҳангоми амалӣ гардонидани суғуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ. ҳафтум, назорати давлатӣ ба амалигардонии суғуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ. имрӯз таҳлилҳо нишон доданд ки ҳам олимон ва ҳам қонунгузорӣ принсипҳои гуногунро дар соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ пешниҳод менамоянд ва дар худ дарҷ карданд. аз ин рӯ таҳлилҳои мо нишон дод ки аслан мо метавонем тамоми принсипҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро ба се намуд ҷудо намоем ки онҳо дар худ фарогирандаи принсипҳои дар боло зикршуда мебошанд. яъне дар ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ се принсипи мукаммал ҷой доранд: умумӣ будани таъминоти иҷтимоӣ, молиякунонии таъминоти иҷтимоӣ аз буҷаи давлатӣ ва пардохтҳои ҳатмии суғурта ва сеюм, қоидаи тафриқавӣ ва дараҷавии таъминоти иҷтимоӣ. бинандагони азиз,
мегузарем ба баррасии саволи дуюми мавзӯи имрӯза. умумӣ будани таъминоти иҷтимоӣ дар он ифода меёбад ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванд дар ҳолати ба вуҷуд омадани таваккали иҷтимоӣ, яъне объективии ҳолатҳои объективии аз нигоҳи иҷтимоӣ муқаррар шуда, барои гирифтани намудҳои алоҳидаи таъминот, пардохтҳо ва хизматрасониҳо ҳуқуқи шаҳрвандонро муқаррар намудааст. онро бо назардошти ҷинс, нажод, миллат, забон, ҷойи истиқомат, вазъи молу мулкӣ, мансабӣ, муносибат бо дин, эътиқод, узвият дар иттиҳодияи ҷамъиятӣ ва дигар шароитҳо маҳдуд кардан иҷозат намедиҳад. шаҳрвандони хориҷие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд ва шахсони бешаҳрванд агар дар шартномаи байналмилалӣ ё қонунгузорӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар асоси баробар бо шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ доранд. шахсоне ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун иҷозатномаи иқомат гирифтанд, истиқоматкунандагони доимии ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобида мешаванд. шаҳрвандони хориҷие ки муваққатан дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд, дар сурати мавҷуд будани шартномаи байналмилалии дахлдор ҳуқуқ доранд ба таъминоти иҷтимоӣ таъмин карда шаванд. ба гурезагон танҳо намудҳои муайяни кӯмак расонида мешавад. аммо бояд зикр намуд ки умумӣ будани таъминоти иҷтимоӣ маънои онро надорад ки ҳама ба таъминоти иҷтимоӣ навобаста сину сол ва ҳолатҳои дигар ҷалб карда мешаванд, чунки ин принсип муқаррар менамояд ки шаклҳо, шартҳо ва қоидаҳои муайян риоя гарданд. масалан, ҳуқуқ ба нафақаи суғуртавии меҳнатӣ аз рӯи сину сол танҳо барои шахсоне пайдо мешавад ки дар сурати мавҷуд будани муддати муқарраршудаи суғурта ба синни нафақа расидаанд. ҳамин тариқ умумӣ будани таъминоти иҷтимоӣ маънои нисбати шахси ба ҳодисаи иҷтимоӣ дучор гардида ва дорандаи ҳуқуқ ба ин таъминот паҳн шудани санади меъёри ҳуқуқӣ оид ба таъминоти иҷтимоӣ мебошад. бинандагони азиз, акнун мегузарем ба баррасии саволи сеюми мавзӯи имрӯза. молиякунонии таъминоти иҷтимоӣ ин фаъолияти мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ мутобиқи қонунгузории буҷети ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин аз ҳисоби фондҳои суғуртавӣ баҳри таъмини ҳуқуқҳои иҷтимоии шаҳрвандон мебошад. маблағгузории таъминоти иҷтимоӣ аз ҳисоби буҷет ва бунёдҳои ғайрибуҷетӣ ба амал бароварда мешавад. мисоли мушаххасро мо метавонем ҳангоми таҳлили қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷет барои соли 2022 мавриди баррасӣ қарор диҳем. масалан, дар асоси моддаи 6 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатӣ барои соли 2022 ба соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 596 миллиону 816 ҳазор сомон ҷудо шудааст. дониста бошед ки аз ҳисоби умумии маблағҳо ки дар соли 2022 ҳамчун маблағҳои хароҷоти буҷет пешбинӣ шуда буданд ва он 33,6 миллиард сомониро фаро мегирифт, 596 миллиону 816 ҳазор сомон ба соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҷудо карда шудааст. дар баробари он ин соҳа ба зергурӯҳҳои зерин ҷудо карда мешавад. якум, суғуртаи иҷтимоӣ ки ба он 437 миллиону 913 ҳазор сомон. дуюм, ҳифзи иҷтимоӣ ки ба он 74 миллиону 311 ҳазор сомон. сеюм, фаъолияти дигари дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
84 میلیون و 592 هزار سومانی جدا شده است. در برابر این باید ذکر نمود که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام‌های همه ساله خود به مردم کشور هم خراجات ها در ساحه سقوط اجتماعی و حفظ اجتماعی و هم درآمدها را مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلا در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان از 23 دکمبر سال 2022 تاکید گردید که در 5 سال اخیر از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری بودجه دولتی برای دستگیری طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی توسط پرداخت‌های نفقه، کمک پولی و جبران پولی‌ها، نگهداری مؤسسه‌های حفظ اجتماعی و عهده‌داری‌های دیگر زیاده از 19 میلیارد سومان از جمله تنها در سال 2022 4.3 میلیارد سومان روانه کرده شده بود. در برابر این تا آخر سال 2022 به 475 هزار شهروندان احتیاجمند کشور از جمله کودکان یتیم و بی‌سرابان، معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته در حجم 600 سومانی علاوه‌اً پرداخت کرده شد و به این مقصد 285 میلیون سومانی روانه گردید. یعنی تامین نفقه از جانب مقامات تامینات اجتماعی و مقامات دیگری ساحه اجتماعی پررنگ صورت گرفته ایستاده است. همین طریق مالیه‌کننده تامینات اجتماعی حساب بودجه دولتی و دیگر بنیادها این جدا نمودن مبلغ با مقصدهای اجتماعی به شهروندان جمهوری تاجیکستان می باشد. بینندگان عزیز، می‌گذاریم به بررسی سوال چهارمی موضوع امروزه. قاعده‌های تفریقی و درجوی تامینات اجتماعی چنانه که هنگام بررسی سوال دوم موضوع امروزه تاکید نمودیم، برای معین نمودن امتیازهای معین به شهروندان جمهوری تاجیکستان در ساحه تامینات اجتماعی روانه گردیده است. نظام جمعیتی که توسط معیارهای حقوقی تامینات اجتماعی تنظیم می شود مرکب و گوناگون جنبه می باشد. حقوق تامینات اجتماعی به مانند حقوق مهنت نمی تواند چنین عامل‌ها را به مانند جنس، سن و سال، شرایط مهنتی قبلی، وضع سلامتی و غیره که به قابلیت مهنتی از دست دادن سرچشمه‌های زندگی تاثیر می‌رساند مد نظر کند. از این رو قانونگذار چنین عامل‌ها را در معیارهای مشخص درج می‌نماید که باعث با وجود آمدن قاعده‌های تفریقی در حقوق تامینات اجتماعی می‌گردد. قاعده‌های تفریقی می‌توانند خصوصیت ابجکتیوی و سوبژکتیوی داشته باشند. اساسهای ابجکتیوی چنین اساس‌ها میباشند که به سوبژکت مناسبت‌ها هیچ گونه علاقه‌مندی ندارند. مثلا شرایط طبیعی و اقلیمی، شرایط وزنین، شرایط ضررآور مهنتی قبلی. خصوصیت‌های سوبژکتیوی باشند از خصوصیت‌های سوبژکت اشتراکچیان مناسبت‌های حقوقی تامینات اجتماعی وابستگی دارند. مثلا خصوصیت‌های فیزیولوژی و وضع سلامتی کاتگوری علایده شهروندان به مانند زنان، نابالغان، معیوبان. قاعده‌های درجوی افاده کننده آنند که با نظر داشتن حالت ابجکتیوی به اشتراکچیان مناسبت‌های اجتماعی چگونه تاثیرات رسانده شده است و برای چند قدر مقدار تامینات با آنها تامین کرده شود. بینندگان عزیز، امروز ما و شما موضوع سیومی حقوق تامینات اجتماعی را مورد آموزش و بررسی قرار دادیم و موضوع مذکور فراگیر 4 سوال بود که هر یکی آن را در آیندگی پیشنهاد شما کردیم. خیر، تا دیدار.